Ti Masakbayan. Nakaturugan na tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa'y, mama? Ala, isagaan akong ti kanam. Tamadama ti panagkupin ti babaunan kadagiti lupot alinabaan na. Sige, mama. Katayaman nak. Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot ten adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa adumat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapadag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sabagay, husto ka, iha. Kauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo? Takaasi dagiti anak yo. Kasta mo ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland? Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan-ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Tinga trabiin Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko. Saan ka matapakibibyangan Adda ka di babaeng? Makauma mo ti kasta sa ludsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Itakan. Oh. Nagturong manan itibangir asilit. Talaga adin ako ni kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapay kan? O anya, agar mo sarka dito balay? Saanen? Agkape aklangan, katrumara kon. Roland. Urayan ka inton aldaw, iji paborito ta restaurant. Tapay? Kaya't kala makasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw mat day lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrobwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalat na Siyempre Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko? Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading aga, Papa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawang? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy, at dagayam ilimlimad mo kanya ka. Saan ka naragsak iti relasyon mi nga agasawa? Isong apalan ka, Marimel ba? Lola,
Apay ajak makikita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Jak makikita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan amabalin ti kasta, apo? Saan amabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarok mi iti pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso amabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan amabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo amakita. Ay. Roland! Kumunig kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? Talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali iti silid mo. Saan da kami napakibiyangan? May papanitilay ta abanag. Wen kayam. Nasa odasin di kan Tyrone, akayat da kakano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasarita kida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso ati karumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Amang ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungut? Makapapan di tayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umanlatiw iti silet. Siya nga ron ti umanlatiw iti ayan mo. Ano ti bagam? Pastraganak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pastraganak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata adduan iti pagturturugam asilet. Ano yan? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nakpayan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat na asawan. At talagang awan panagayat nan kanya. Ala. Tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanya. Nga oray anya ti aramidak. Sige. Aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak ni. Rumwar klaangan dito'y silid na. Sige, agar musar tayo, Obing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar musar tayo. O ano na? Italaang amakitak da mami kendading agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan nak ko mga insukat ni Daddy yun. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami? Anya nga insukat, Mami? Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasoyo.
May katantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to. Tarumor tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalastahan, Tyrone. Nang Jack kaya ti sumurot ka ni Daddy? No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Intayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami? Ay, sige. Ala. Umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan naman. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistitang iha. Ad-ada apimintas ka. Ingkan. Sige, Mama. Elena, agan-anos ka kuma. Taam mo, maurnos yung tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agpuspusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di anak kabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ka na pintas sa kasikot. Disturbo ka iti pagnami ka dagiti upik. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumuro ta. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok, no ada sabali akadwayo. Jack itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jack itulok ang makita dagita ubing ti saan arumbang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, at dayti sakubag. At dapayen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan nga'y dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti na minsan nga main, imay ni Elena ijay balay kadagasang sangay. At dan sa parikot ng agasawa, hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Katsapay lang kumata nasayatin tilinangin da agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. At da parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlaan. No kasta, saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat ngagsinada. Tama siya nakadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agayanan da. No amok la kumasumurot ka. Saan ko nga inawis dagiti ubing arumar? Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jack itulok akasta. Imbaga ka di nga dakadwami a babae. Di mo gamden ayam-am mo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasamag. Nasaysaya at langan ayadayok kan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kang Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat? Madlaw ko akasla saan akay kayat ni Mami ni Daddy. Anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga, Rod. Kastamat ti madlaw ko. Kinsabali ti pagturturugan ni Daddy. Ta iti bangir asilid. Winmat, sabali at talaga ti silid ni Daddy. Imakar iti sabali asilid.
Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay, ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Katbalsan ta. Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Katbalsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kung ti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Oo na. Ala, intayon mang restaurant. Mapisina kon. Sige, daddy. Naimas ta in-order yu asidaan na, mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay. Anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa dananang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Shelly? Hello. Ronan. Iso ka di ti asawa mo? When tita. Iso ti asawa ni daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayim na kayo ka din ni daddy. Ang pagayam ka ni daddy yo. Iso ka kayat kayo na't nagbalin ang pagayam. Anya tinagan mo, tita? Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaayayat kayo gayam akasarsarita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisahan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangantayon. 5 isang timakan. Okay, daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni daddy. Sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti uping. Dabanog da, iso na iturog dan. Isursurum ka di dagiti anak mo iti panagsasaw na. Apay, masaha Erika iti panagsasauda. Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Kasta unay ti babawi anak ikalay sa ka. No amok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa ka idi. Nagbababawi ka at atapay kanyak. Asaysaya at magsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka.
ipagpagapok kadagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan saklat ta iti lang. Umanaw ka lang yan. Ipatim dagiti ubing. At dan ni mama amangaywan kadakwada. No pumanawak. Isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan timadi nga aramid ko. Jay babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday jay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisumapang kanya. Wan, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na, ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kasla saan ang mapagtalkan. Ngam, awanan bibiyang ko pa'y, no asino man ti babae. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Taaramidak mat ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami. Idada kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag tiro pati asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami? Iso ka diyawan na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya pinapimpintas? Wen. Kaya't ko amangag no ay ayatan na kadimat lang wano saan. Baliksam ko marolan. Ay ayatin ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayatin ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami iti opisina yo. Sigin, mami. Italaang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga nagpapaanawa kayo laang ijay. Saan, mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, mami. Anya? Kaya't ko lang akumustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayang datatang mo. Kailiw da kayo man, iha. Wen, mama. Sana bali damat ko, Jim. Wen, mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmaneho, iha. Wen, mama. O sige, agtukaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno sa anak kon arumwar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, mare. Nagbiit talaga ti panaglabas ti aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, Ninang. Da kayo talaga ti gagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, Ninang. Parikot? Un, Ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni Mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw talaga ti panagayat ni Roland kanya, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra matan no kasta? Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanya. Ngam nalabit nga impay na amin iti babae na, ti panagayat na. Amam ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay.
Nasakit man kanyak, ngam, nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, Apong. Agyan kamin to ditoy intun bakasyon may iti eskwelaan. Wen Apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang? Wen Ken agpakan kami iti manok, Apong. Ay katuan. Alam, umay kayo. Intay ag merienda, apok. Intayon iti kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po, umuna kayo ni Jay kusina. Taisimpak pa'y dagito'y binalseg. Ilinong kao, tapnusan ang mabasan, wag to daw. Ngala, intayon, apok. Agyaman kami manan, iti isa sarong karyo Sapay kumata, umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, Apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang, ada ija paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo No anyaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat lata ti ridaw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, itikas to nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaroba, Joel? Iso asikat ti talkak. Tulungan na. Kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isuday tatipasdag apag trab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu ang mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asipotak. Adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla. Wan, isuday ta ti lalaki asipotak. Sa anak laki di anak bindot. Limod nga alak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wen, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nangagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta? Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta, aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta, katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salaeng ngayon, no dituyin nga agyan da Elena, kandagiti anak na, bakay? Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay, ti katugangan na. Tati kayat na, agdeden na dalat taasa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang aruday. Tapay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapanagnagan nga adda babae di asawa na? Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ma, di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kankwana, no di nakamot kayan. maawatak ti anak talakay. Ipagpagapuna kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod nga ay. Kastamo ti kayat ti anak ta.
Tadi namot nga rod kayat, amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan balay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Tapno agnakan. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepelak pailaeng. Ngem no sa anak to na makapagtepail, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to aladawan, Melba. Kita man? Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga dayto eh. When? Kat? Anya tinapaliiw mo? Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y. No isu at talaga dayto iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbindot. Iso dayta. Ay. No jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang amala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? No maamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. No jakla ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga ramidan daytoy. Ano mala, tulong kun kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wen, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan na. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amadoktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman Ninang. Siya kun ti makam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, Ninang. Agyaman unay. Sige. Sige nga Rob, Ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman mat dagijay nga ubing. Angan bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat dida kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duan nga aldaw asaan ang nagawit ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kung ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama. Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramida. Mama. Ambok iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena. Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. Ngam kasanukan.
Diyak kayat ang maisinada iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalatta ti amada. Ala, adakan ka day ta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diakam mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, mama. Kabaalak ba ito eh? Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyak mat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agring ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ka. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nag-order akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot kay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kong tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga da trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Naawan mat sarak tayo ti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol na. Inawaga kong tigayem ko nga aking kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid para kadata. Okay, sikat imakam mo. Duapay nga aldaw ti Orion. Sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan. Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naklon kun dayta, mare. Saanin anaskan a panagnagak? Kat, anya nga rot ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksi. Diyak kaya ti lumukmag. Correct. Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, mare. Ay, nakapimpintas kamat, mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Gusto da ita, mare. Mangantakid din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangantarudan. Dayjayan, imunagan iti dayjay ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayang ti matang mo. Asino ka ayang? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Uy,
Apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga maamom da Roland. Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti akin kukwa iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May sa ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito. Un Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadakas? Imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Un nga rod. Sige oras siya. Tumulong nga. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya nga iti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga. Tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. No kasta. Ammo mundo sa dino ti pagnanaodan ti babae ni Roland. Wen, amokon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley? Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam no mapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak aroba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Wen, mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalata aliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Areglado. Mabalimot ngayon ton Rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyron. Di kagdanag. Itulod ko matla ida. Isuda ka di laang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan mi. Sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Mayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak ilukatan itigit. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag taadda kami laang dito ka ni Marjo. Kasla. Wan, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya ti
Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di, akanayon analiday ni mami. Gaputa da babae ni daddy. Kat napanagnakan mi apod no. Tita Shirley, makipakpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni daddy? Ti kayat mi, nila ang mami, ti asawa ni daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Ako apay asyak ti pangibagaan niyo iti day ka? Ni daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, tita. Basta saan ani daddy? Ano? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni daddy. Di mi kayat nga aglidliday ni mami. Iso nga adaywam kuman ni daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka. Nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asawan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatlaan kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimaasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagi nga uping. Tadyak idapat yan. Ika ka di maasyan kadagi ti anak da. Nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry ni, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagi jeng uping, tadyak idapat gan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanam ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanya. Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanya. Manaktak lang. Okay, kayo lang di talikod. Tyron, Cindy. Ninang. Tita. Dumagas tayo itimay sa restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. Saan ang ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang. No kasta, aglayon tayon ijabalayo. Tita. Apay
Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga adda iti malikodan mi. Saan mo't nga rod nga ag-overtake? Ah, Ninang, kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni Daddy. Anya, no kasta, ni Roland dayta. Idiretsok lang adyo'y kotse. Payak dita sumarsaruno kada kami. Agbus-busingan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin, ijay balayda. Tadyayan ti kotse nagluganan datayron kan Cindy ngay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka ti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isarting ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Kat iti ka nito nga adda parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga adda parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga po na napanda Cindy kan Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pa'y ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadida kiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibiyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysaya at no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kan ni Ninang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? No malagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Di agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tiro pa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin. Adayo kano nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo kano anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yung anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali ang babae itibiyag na. No pay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay, nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, andala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sabali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan ko na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblin to ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyrone, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo idat inurugan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena. Pumanawag iti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Aninya? Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyak. Agnaad kayo kadi kadatatang mo. Wan, Mama. Ngam kasanon. Marigatan lakit di dagiti uping. Ngamin,
Adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti uping. Mama. Ay, daytaitan ti mati. Apektado dagiti uping. No kasta, agabang kami laangan ijay sentro. Elena, iha, maawatak tirit na. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y palay dagiti uping. At daak mo at amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ijay pagadalan. Mama. Di kagdanag, tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay, dagiti apo. O sige, ag-lunch time. Ay, di mo kunaan, adi ka mangahan. Awan ganas ko, Mari. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Diyak minamnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa saan da akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amata. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Ganti babae na. Wan nga rot, Mari. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanya. No payjak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawak. Naganasan? Pumanawak iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apo na. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat, tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Mari Melba. Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni Daddy. Isu pumanaw ka, Mami. Well, kaya't kayo nga isurot. Ngam, naliday ni Lola yo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakon-akon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, Mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumorkora, ha? Mami. Sana nga umadayo kada kayo. Kanayo nakto sumarungkar. Pinapanaw nak ni Daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan apanawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Nga agsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami, tsak kayat na pumanaw kayo. Tsak kabalan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni Mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta tsak kayat na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak tada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama. Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka pumanaw dito, iha? Mama. Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, Mama. Pang-asim, Elena.
Diyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigun daway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama. Siya kun ti makaamo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadataol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, Mama. Sana ko na pumanaw diti balayo. Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pa ilang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da Tyrone kan Cindy a pumanawag. Agraman ni Mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw dito'y? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastakmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mo't bibiyang mo kanya. Awisan kayo ng agdis ko. Syakti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo agbartag? Oh, anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni Mama, taibagak, amaladawak nga gawin. O sige. O sige, hinti agdis ko. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo matkayat. Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinas ka nga ramida ka di opisina. Okay, maawat na. At dapat sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax tamat, sweetheart. Mapantag disco. Syakti taya. Sige, sabagay. Napayag asanak nga minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat ang arudan, tamapantan. Ay, sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbang pagkano dagiti katugangak. Narigat mo at no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di ba ka mo kanila na. Itulod kong tulangan. O sige. Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kung di ba ka mo kanila na, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di kapangir alamisaan. Juan, mailasin ko ti babae akatwana. Isuday tatain masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake. Kunak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magusto at ti arak. Ni Elena tayo dyan. Sino dyan kaduana? Amo, no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asang. Ti awanan pa in a babae. At dakit din dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kaduana. Itay tiyo. Sinalabayan ti lalaki. Ni Elena tayo dyan ay. Sino dyan kaduana? Amok na asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alapisaan. Kas nakarupro pati asawa. Ti awanan pa in a babae. Taadda dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Waiter! Boyfriend na lakit iti kaduana. Medyo, sinalaban yan ti lalaki.
agkanan ti lalaki. Oh, salpag tayo dyan lalaki. Oo, makita mo, Roland. Boyfriend na dayjay ko nagtuman. Oo, kita nga. Nairot ti panangarakot ti lalaki kan kuana. Kung damay ko itanong kini na. Urayag ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na. Iruwar ko dito ay. Arapay. Agralenta. Iti ara. Wen, ado ti ara kilala. Uminom kalata. Sige na. Uminom ta. Mabarta ka nilena. Arapay. Kayat ko pa. Sana na. Uwegan. Rumwartan dito ay. Mapantay dito gusto. Ilay na. Hindi pa lang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Dayjay, tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Ilugan na iti kotse na tiawanan baing nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama? Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ayatan kalata. Ha? Roland, Inarakot na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Tibwisit ang lalaki. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay anas ka nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Saan ang mabalin nga agawin kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae. nagsapa kayo ang nagriing, mama. Pada kayo gayam di kusina. Oh, ato'y di kape, iha. Agkape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Tanabarbartag ka ngayon sangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siletyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na, ti kawas mo. Kan mabanyosan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama. Ala, agkapekan, tamang isagana iti armusar. Umay kan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ugbing nga agarmusar. Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake. Di katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ay, nabartag ka. Diya ka mo akas na ti inaramid na. Kurang nalaikatan nan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti day lugar. Addaan kan iti anak,
Ngam napan ka ijay. Aguray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanya, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak. Ngam makibiyangak latakan ka. Gaputa adda ka pailaang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar-arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka? Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo, ha? Sika kadila ang ti adda karbangan na nga agragsak. Anya? Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya? Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kastakmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampananutan. Kang ronaan na. Awanin panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak ngamin. Sige, lipata mo na. Pudno ka diyan nagsina kayo na iti asawa? Juan, nagsina kami. No, basta mabalin ka dito agdaton kan ka? Ikalitan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya? Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena? Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay kitala, sapay ko mga raw tag sublitisigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati ang akasta, abalayan. Kay dagiti ubing ngay abalayan, ayan da. At dadan ijay pagadalan Ay sayang, nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, idna ko nabalayan. Katagyamanak imayak lang ang niyag itinatang. Nabalayan. Katagyamanak. Takan ayon ka amang niyag iti presko anatang. Si kagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumusta dagiti ubing, Joel? Nasayat da ka no, kung animel ba? Kayam, kasangay ko inton Sabado. Katawisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. Sige, dumaray kami to. Alang arudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to inton Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena. Kasangay ni Marjo. Titomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya? Imbitado? Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ang basbason? No di kat nila kay mo, ganti babae na. Mare, saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. ha? Nilakay mo. Umay na kansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba.
Awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisi na kon. Elena, oh my God, agawitan. Uy, agawid kayo kanon, mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayo ag merinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayon. Usaron tayo tikot check. Okay, Oh my God! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Atay ta. Ay simpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko check. Ngam apay asukunan na pala. Gaputa mo asumurot ka manan iti day lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabahwak ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang nagtimay papatkan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen, mama. Apay. Nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? Saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay. Sa bagay, at pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama. Iho, nagasat ka, gaputa iso ti asawam. Amom ka di, ay ayaten na kaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, tirik nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti-uti na. Mama. Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isuda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kading adda kayo pailaan dito itirat.